Pausere yumpam uipamar uipa pau kharab da taujere. Political demand fangangari aibadaki BJP da sagot pane. India amasung Manipur lekang na suspension of operation. Suzat na river United Cookie Liberation Front UKLF Government of Kolmi Gamgi Kuntarit Soba raising the Gitarum ngasi Sandan District Kangparol Daliva. Lubasigi designated Nazareth camp Movan Foi the SQ the Fang Thingkhre. Tarumadu the UKLF ki chairman SS Haukif Home Secretary Lieutenant Colonel Kopmak, Vice President UKLF KT Misau, Kuntarit Super Rising Day Committee Chairman Colonel Kennedy, Tokan pa Bilis Sipsing Amadi Sandel Amasung Technopol Desaki Lakwa, CSO Singulusing Basing Susar Biake. Lubasiki Chairman SS Haukipna organizing flexing Katuna Thorum Adu Haudoke. Outvidasiki and him set on a guard of honor PK. Tung the chairman losing do not minute 2 minutes later cookie. Miam gave us Manipur, Miam Kinabakta. Tawai Thakrabal and missing Bunning Sington Ikai come the boat key. Taramatuka Marie Laden Chairman SS Haukim Nahai, UKLF for Tongan Ba, musing as his Peter Persicumna. Matangi raising the Su here number from Fanasokat Pio, Manifoto Kundari for Kanglopsing, Amaga. Yang Tinaba Hiram Amatada UKLF Nakoting Jeloy. Yang Tinaba Hiram Amatada UKLF Nakoting Jeloy. Manifoto Kundamina Riba Midai, Naga, Cookie, Pangana Singba, Fropsing as his Chamanai. Aikoi masen nungsina na tangdu laitana laina bagi pandamda lopasi thora kibane. Mana makatan hai Congress Party lengak paringi pandamda political talk tausi aina lopasi da khangala kiba amata laikide. Adaba busy bena lengak hek parak padagi makoida. Sagola badi lopasi ke political demand sing atu lochina da bahwana gani aina. Thazaba pirak padagi anda chemical aduda busy bena sagot kibane. Atop pau amadana Science and Technology ki matingna khunaida sakhot pa ahongba purakpani Minister Biswajit. Science and Technology as yam na maru uiva miyoba khunaiba ahongba amadi sakotpa purakpada asoba mateng panglibani aina Minister TS Biswajit na Thingkhre. Wafam asing asi Manipur Science and Technology Council Master Sinduna Tagal Fadalipa Council as complex that namit marini na satarakwa. National Mathematics and Science Day 2021 celebration ki arwaiba. Namida athoiba mitunglan ki warol piraduna Thingkhre bane. Science and Technology Department ki Minister Biswajit na Thingkhre bada khunayama ahongba purakpada nahasing amadi mahiroi singge. Lausing pugaida reflect tawana baram oraga nahasing da Science and Technology ni piba. Kanabasing baram da ningti na takpi tambiduna kangan ba mathau tai aike. Mana makha taraduna mahiroi sing asina ikoina fa wa thajaro da khunai da jamna makana ba piba yaba. Model sing pothorak ba asi thagali amadi department ase thabak thorom paikat bra infrastructure wat pagi thengnariwa. Kodong chada basing asila henta na basta minister ka tan hatuna mengkan ada bahona ragani haike. Celebration asigi manung channa fangtok wa science model competition da oinam government higher secondary school ge. Class 10 tamlipi thoksum region hanba duga writer academy kumbongge. Lanjen B angum class 9 na anisuba amasung Manipur creative school ge Sania Ahmad tampak class 8 na homsuba position sing take. Mathematics model competition gi oina Catholic School Kansipur gi Doli Yansembam class 8 na hanba duga. Manipur Creative School gi Muhammad Sabir Ahmad class 10 na Adisuba Masung Yunako School gi Landhoi Laishram class 11 na homsuba position take. Oinam Government Higher Secondary School gi oza Oinam Ranjit Amadi Catholic School gi Oinam. Ibuso onina Science and Mathematics model gi best guide teacher gi mana fangke. Sports Painting competition ki sub junior Kanglupta Comprehensive School Oinam ki Brikama Laurembam class 5 Junior Kanglupta Kendra Vidyalaya number 1 ge Angela Haigrujam class 6 amade Senior Kanglupta Kendra Vidyalaya number 1 ge Yaikhombi Laitombam class 10 na arba voice sing tage. Mathematics competition ki oina class 6 ki Kanglupta regular English high school ge Valentina Laisram class 7 ki Kanglupta Laima Popom Hendro High School ki Laima Popom Loyangam Bapidai Atuga class 8 ki Kanglupta Yunako School ki Soibam Absent Hanba Poison Sing Tabangam K Science and Mathematics written quiz competition the Development Public School Marangi Kelvin Naurem class 9 namadi KM Blooming Air Secondary School Kangaboki Marang Them Albert class 9 na Hanba Poison Sing Taki Makok matang tarapasing da athoiba mitunglen na mana mathom singyan thoke loisan bagi tarum da Science and Technology ki Commissioner Davis Defal na akanaba mitunglen aduka Department of Science and Technology ki Director Homila Hongrein Tharmapu wen sarwa ke maka tarakpa atopa pao madana
यूक्रेन की फोर्स न केप की अकोई एरिया खरा अमुखना कंट्रोल तौब ngamkhre यूक्रेन की लामिस न रूसिया की फोर्स का केप की अकोई एरिया द कन बमोंद खुथोंगना बदगी सिटी असगी अवांग नोंसुक थांगबद लेवा एरिया खरा यूक्रेन की फोर्स अमुखना लौसिन ngamkhre अदबो रशियन फोर्स न खा थांग सिटी मारिउपोल दी खुदम चांचिन याबगी फिल्म द लेरे हन ऑफिसर रिपोर्ट अमर फोंदोगले रशिया यूक्रेन द लंदा सिलखिबन मिट कुंट्रागा मरिनी सुब मतम असिदा रशिया लान असिदा खुमांग चाउसिना चांचिलप ngamdre यूक्रेन की सरनी हिप सोमी अमदे खार्किव न चिंगबा सिटी सिंदा रशिया की लान मिसिना चांचिलप लेखरे अदबा पोर्ट सिटी ओरिब मारिफोल दे अथोम मतम द रशिया की मकुदा ताखिबा याखिबगी फिल्म द लेरे आइरे यूक्रेन की खरसन तम चांचिलखिब द रशिया की लान मिसिना अकन बमोंग अथिंग बपीरे रशिया की लान मिसिंग खरा अमदि नोपोक थांगबा डोनबास रीजन द डिप्लॉय तौरे फेब्रुवारी कुनमरी की अगन बायुक्त रशिया ने यूक्रेन द अंदासलखिबदगी सोनरिबा लान असि चौल मरी फरकले रशियन फोर्स न ग्राउंड कंट्रोल तौनदब होनबदा यूक्रेन की मैकेडी काउंटर अटैक जातदुना तकथोप ngamkhre हाइदे केव सिटी असि रशिया न चौल के चुमना लंगोय चंसिलगा थमनब होनरिबने अदब यूक्रेन की फोर्स इन सिटी असि आंब मफुमसिंग कंट्रोल तौरे थोदोक हेदोकना खा थांगब लमदम की सरुक कंट्रोल तौरे हौकी बसौल खरा की मतम असिदा केव की सिदाई ओइब मफम सिंदा यूक्रेन की लानमिसिंग काउंटर अटैक जातदुना रशिया की लानमिसिंग की मकुतगे टेरिटोरी खरा दे अमुखना कंट्रोल तौब ngamkhre किपके सिदाई ओरपना लेब एयरफिन की एरिया सु यूक्रेन की लानमिसिंग अमुखना लौसिनब ngamkhre मसिन मरम ओरगा रशिया की आर्टिलरी न सेंट्रल किव तमना काफसिनब ngambagi शक्ति अदु लेहनरे अदुमोइना सिदाई ओरप मफम सिंगदि बॉम्ब तो काफसिनबगी थोंग सिंग लेपतना साथरपदगे युमगई कया अमदि इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग अमांगदा थोकले सीडीएस मिसाइल अटैक साथरपदगी थोंग थिनै ओइरि आइरे यूक्रेन की कैपिटल की नौपोक थंग सरुक एरिया खरा रशिया की फोर्स की मकोदगे अमुगन यूक्रेन की लामिस लौसिन ngamkhre यूक्रेन की फोर्स लौसिन खरप ब्रोवारी की एरिया अदो केव सिटी की सेंटर दगी किलोमीटर कुनरोम लापना लै नौपोक थंग माइकई दगी रशिया की लामिस केप तमना सांगसिलखिबदा सार्निहिव कंट्रोल तौनब होनाखिबदा ngamkhidre सार्निहिव सिटी असि कैपिटल केफ अमदे रशिया की बॉर्डर की मरक्त लहिबा अवांग नोंपोक थंगबा मरगोइब सिटी अमने सार्निहिव की मेयर न हाइकिबदा सिटी असि रशियन फोर्स लंगोय छंदुना लेरे अदुमदम यूक्रेन की ग्रुप सिंग नसु सिटी असि सेंटर अमसुंग कंट्रोल आउट तौदुन लेरे खाथंगो मेकिदा संगसिलखिब रशिया की लानमी सिंग असि हानबद कुमंग जांगसिना संगसिलप ngamkhe मखोय की मरगोइब पंदमदि क्रिमिया की मरक्ता लेन कोराइडर अम सेमबने हाइरे नाकालमरोम यूक्रेन अमदी रशिया की मरक्ता लान लेमनब अनब वरी सानब हौखरे यूक्रेन अमदी रशिया की मरक्ता सोंनरिब लान असि लेमनबगी दमक लेबाक पोपनमित तार्की द वरी सानब हौखरे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोगले तार्की की इस्तांबुल द पांगथोकलिफ रशिया अमदी यूक्रेन की ऑफिशियल सिना वरी सानदंगाई मांगोइना तार्की की प्रेसिडेंट रिसेप टाइप एर्डोगान हाइकिबदा नागालनिमकना दाइद चप चन लौनरगा सोंनरिबा लान असि लेपनदब होनफम थोगे शांति थमनब होनब असिदा कना अमतन मांगजरोय हाइबसिदा अखोइना चेना थाजब लै लान असि मखा सांतना चथब हाइबसि कनागुंबा अमदगी अपांपा नते प्रेसिडेंट एर्डोगन रशिया अमदि यूक्रेन की डेलीगेशन सिंग अदु तराम ओके रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अदि यूक्रेन बो अतुब मतम लान जोय तब ngamgani हाइना थाजरिबने अदुब यूक्रेन की मैकैदगी अकन ममुंगदा अथिंगबा पिरकपना मरम ओरगा अकन बमौदा लान थेंगनरि मरगसिदा ब्रिटिश की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ना हाइकिबदा रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वरी सानारिबा असिदा कया हक्सिना लौदे हौजिना कलनि न सोकनरिबा लान असिदा हेंडोक हेंजिन तौबगी थौंग सिंग दिलाइरे प्रेसिडेंट जेलेंस्की न निंथौकाप नमित की अथेंगबा मतमदा फोंदोकिबा ओवाफम अमदा रशिया की लानमी सिंग अदुना अमुगन फुनसिलगा मखोयगी लालोंग सिंग चाथोकलगा अटैक चथनब होनरि मसी ओइदुना सो इकोना रशिया की लानमी सिंग चप चाना लान थेंगनगनि रशिया न चथरकलिबा लान हसि जाति असिगी मेयोक्ता चथरकिबा लुजदब लान अमने मसिदा इखोयगी मियाम अमदी अंगांग नुपी किया अमदा अवाब अना ताहलेबने वेस्टर्न की लेबाक सिंग बुसु रशिया की मदकते हेना अकनब खुंथांग सिंग लौखदबगी दमकता यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नुंगाइतब फोंदोखे यूक्रेन बु मखोयना मतिक चाब खुलाई खुजु खुलाई सिंग बिरक्तरो रशिया की लानमी सिंग थेंगनब होनबदा चप चाब थौथांग लौदे हाइरे मसिना मरम ओरगा यूक्रेन की मसिंग जामलाप मियु क्या अमा लैखिद्रे रशिया बु कीवा कनाकुब मियु सिंग ददि सब चाना वरिप अमा लौब ngamdabana आइकोना दरकार ओइब प्लेन टैंक अमदी आर्टिलरी सिंग पिरक ngamdre
Maramada Russia ki lambi sing ka mayuk jatu lantek na dapat hoda bada kudong jatu pakaya ama mayuk nare. Russia ki lambi sing ekoi city sing de jokselak le. Haina su Zelensky na penda ba fong doke. President Zelensky ne di ocean ki lebak sing da Russia na lantarak liva asi theng na dapat kita mak warplane tank artillery na pibi na dapat kita mak. Wafam taksin ki bani adubo yara kita. Ukraine na di makoi na season na bada hena kuloi ba oiriva warplane make 29 pipi na dapat wafam taksin ki bani adubo. West game kita kita kari kumpo warplane sing adu pisilu bathola bade netora lan aste jauh silakle ana logdu na lala si hena faktok saktok na bagi masa gambo yani ana log badage warplane sing adu pi kita bani haire. Russia ki diplomat nifoga hum doi tan thokre. Belgium, Netherlands, Ireland amadi Czech Republic na Russia ki diplomat nifoga hum doi tan thokre ana official report amana phong thoragle. Russia ki diplomat sing adu ain kaiba maung amada aron atop ki hoiba I pau sing lugna na bo khonar badage. Tan thoki bani ana Belgium ki mai ki de phong thoragle. Netherlands asu Russia ki diplomat sing adu national security da akiba pi haibagi. Wafam tamlatu na tan thoki bani haire. Ukraine, Belgium, Netherlands, Ireland, Czech Republic na sing balebak sing asan Russia ki diplomat nifoga hum doi tan thoki bani. Russia madi Ukraine ki marakta ngasi tarki ki Istanbul da wari sana kra patung tarak pada Belgium na Russia ki diplomat kun mathoi aduga Netherlands na Russia ki diplomat ku taraga tare tan thorake. Ireland jada mong da lon na I pau lon na bo khona ram badagi Russia ki diplomat sing adu tan thoki bani haire. Russia ki diplomat sing adu seulani ki matam ki manung da lebaga si thadok tuna chana ba khan kre haire. Netherlands nasu Russia ki diplomat sing makoi ki libak ta laisin ba si national security da akiba pi haba wafam thap laladuna tan thok na bi wari plaro ki bani haire. Nagalam da Ukraine da miulising konrom siram laba gyai Zelensky. Russia na Ukraine da chathar liva tha ama helava lan asida miulising konrom lebak asida siram laba gyai haida lebak asiki President Volodymyr Zelensky na fangdokre. Lalak da leiriba khudong tiba mayuk narva miyambo so engam thok tana lokthokwa. Ngamna da basisber ama purakna da khona da bagidam United Nations ki Ed Sif Martin Griffiths na Moscow amsong Kiev thona chalava yabaga loiduna balem ki body adun Ukraine da humanitarian sisber ama demand tawri haina karang UN Chief Antonio Guterres na lak thokre. Ukraine ki konung Kiev ki akoi da landar liber Russian sing adu batan thokre haina. Ukraine ki forcing na arbal lan ki maruwa server ama yauna lan kanna tawnari ngai da miru folda akibagi masak phanglaba humanitarian crisis da yamdrabda mi lising manga sikre ana Ukraine ngarang fangdokre. Tarki da ngasi lebak pupun with Russia amasung Ukraine ki santi purang nerba hona riba lusing basingna amaga magamai onsinat nu wali sana gadava adugi hek mamangi numita Ukraine ki city kya marum Russian akan bumugda attack sa tharakre. City adu da khwadi ki sativa fever madu laduna mi lising tararum si hiram bai yare aina seder official amana fangdokre. Magi matung ina Russia na langgoi chalaba khathang ba hidang bab city mari folda jam da mi lising manga ana na lairon chan kre ai. Lieutenant Sel Kapsilak Pumaram dagi asi baksang singleron chan bagi tabagado namit tarani rom dagi lepre ana hojik humanitarian corridor sing kitabak puriba presidential advisor Tetian na loma kenin of Thingkhre panumita fonda AF da fongtok lakhe. Russia na kipki akoi budak corridor adu thugaina na pamasung transport ki lambi sing thingjina na bahonaragi haikiva Ukraine ki defense minister ganna me meligiona ki bol loksin na bahona ba haibasi masana tana Ukraine bol loksin baga sa manai amasung masip makoi gi aseng papandam aduni aina warning tauke. Housing Mary folda misam lakam bagalising humporo Russian force in a question of the lady. Magoi chana dava takna dava amasung hidak langthak ki sathina awa pa mayuk nagre. Lambi sing da lairun chanda bahak sang sing paring ta duna lady. Basement da sang jafam lok da lady pasin ising phang da badagi housing un oina sari. Kangfal samudra amasung nongtak dagi Russia ki attack aduna miui lak medical sing yang kai leiba city amabo uful olan kre haraduna Ukraine ge foreign minister na fibam adu akiba ki masak phanglaba mangta pa mani hai kre. Marakasi da Ukraine ki journalist ama Russian ki forcing na fakre media watchdog Ukrainian Independent News Agency UNIA en ki thabak tawwa journalist Dmitro Kelyuk Mars Marida ke reason da leiba village amada ki Russian force na fakre aina media watchdog amada phangdorakle. Ningthau ka mit media initiative for human rights namasiki website ta thakatwa statement amada Dmitry Russian force in fadangai no mamang oinana Facebook post da mang ikiba amada Besoro district da leriba make village Kozara VC Russian force in faisen kre amasung ising phangdre dukan sing pohang hangle amadi internet connection jamna sole ana fanke
पोस्ट अदुदा मांगना क्लेम तौखी मदुरी रुसियन ट्रुप्सना युमथोम खुदिंग गी चंकी अमसुंग मियाम युमदगी हेदुक नदना लेनबग लोइनना विलेज अदुदा मरक परकता नुमै कापगी मखोल ताखे मेडे वास्तु कसगी मतुंगिना खलयुक मांगखिबगी पावसी अहानबदा महाकि मरुक मपांगसिना मीडिया रिपोर्ट तौखि मखोइन महाकु कंटेक्ट तौबा ngamkhide statement aduna hai Russian military uniform set for musina खलयुक पो डिटेन तौखि आबसि महाकि मरुक मपांगसिना जमथंगरिबसिंगदगी खंगलाखि अहानबदा महाकु कदाइदा पुरिबनो आबसि खंगबा ngamkhide ताविगुमसों मतुंग ताबदा जर्नलिस्ट अदु की फ्रिजन की अतोबा विलेज अमबोरिबा डाइमर्ड लाइफ बिल्डिंग अमगी मनुंगदा फाजिनदुना थमली आबसि खंगलाखि लोकल रेसिडेंट कियाना फोंदोखिबदा यूक्रेन की मिलिटरी अमसुंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिंगा कांटेक्ट तौनरमगनी आइबगी सिंगनबा लैबदगी खलयुकपो रशियन ट्रुप्सना फाखिबा ओरमबा याय यूक्रेनियन ऑथोरिटी सिंगी मतुंगिना फेब्रुवारी 12 दा लाल औगिबदगी यूक्रेन दा लोकल अमसुंग मपानगी यावना यामरबदा जर्नलिस्ट तरागनि थोइ सिख्रे अमसुंग अदै तराना असोगबा नंग्रे लांदा सिग्रबा जर्नलिस्ट सिंगी मनुंगदे यूएस जर्नलिस्ट अमसुंग फिल्म मेकर वैन रेनोट अमदी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट इनसाइडर की थबक तौबा रूसियन जर्नलिस्ट ऑफसाना बाउलिना यावरे लोकल जर्नलिस्ट भेक्टोरिया रोचिना अमसुंग ओले बातुरिनचु रशियन फोर्स न फाराबा मतुंदा कोना थादोरके अफगानिस्तान दा तालिबान नुपिसिंगना नुपा याउतना प्लेन तोलगा चटपदा अथिंगबा थमग्रे अफगानिस्तान दा तालिबान एयरलाइन सिंगदा नुपि ओइबिसिंगना मखोइगी मरी मता ओइबा नुपा याउदना चटपदा अथिंगबा थमग्रे एन ऑफिशियल रिपोर्ट अमदा फोंदोगले तालिबान साक्ति फाइख्रब मतुंग तारकपा असिदा लेबाक असिदा लैरबा नुपि ओइबिसिंग महिमसिंग तंबदा अथिंगबा पिदुना लागले अमदे लोकल टेलीविजन चैनल सिंगदसु बीबीसी की न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट तौबदा अथिंगबा थमग्रे आइरे ममंग सही की अगस्त थादा तालिबान अफगानिस्तान दा शासन पाइरखिबने मासिगी ममंग इंग्लिशिंग अनि अमा फोबो शासन पाइखिबा मतमदा इस्लामिक की अकनबा नीति सनरखिबा दो अमुक हंजिलगले नुपा ओइबसिंगसु मकोइ सांगना खाक्तबा ताराबदी सरकार की थबक तौबा यारोय आबगी अथिंगबा थमग्रे आइरे तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक मोरलिटी मिनिस्ट्री ना गवर्नमेंट की ऑफिस की मफमसिंगदा संगफमसिंगदा पेट्रोलिंग चतुना थबक तौरिबा नुफा कर्मचारी सिंग अदो मकोइ सांगना खाक्फ्रा नत्रगना खाक्तफ्रा अदुगा ड्रेस कोड ngakna chalibra habisu check tawna daba kanganre Ministry for Progress of Pursuing Prevention of Vice na the government employees sing ado makoi kakta daba ki wafum kanganre loidana asondo makal ki oiba local ki fijol amadi koget yana daba ki wafum sing kangale kanagumana dress code asibu ngakna chattaba nupa कर्मचारी sing office da sangba jalloidabani amadi thabak tagi lauthokadabani aire Center na lakadoriba sahi manga tariet फावगी मनुंगता डोमेस्टिक सोर्स की लुपा करोड़ लाख महंगी मिलिटरी इक्विपमेंट लाइनबा थौरांग तौरे डिफेंस मिनिस्ट्री की मैकेदे की लेबा कसी की लाख कदोरिबा सही मंगा तरेट फावगी मनुंगता इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट तौनबा की पॉलिसी की लाइन दा डोमेस्टिक इंडस्ट्री सिंग द लुपा करोड़ लाख महंगी मिलिटरी इक्विपमेंट सिक लाइनबा थौरांग तौरे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजोय वान राज्य सभा दा ऑपोजिशन की मैकेदे की अंगला की बौहांगी पाकोम अमदा वाफम असी फांगदोके बने Hauki basahi lisingani kungi Agasta military ki paigedegi transport aircraft light combat helicopter conventional submarine cruise missile amasung sonar system na singba yauna bilaibak defense equipment sama kasupna amalaiba toklagani hana lag thokrabane mamang jai ki meta da military ki paigedegi ani suba less wena next general corvette airborne early warning system tank engine and radar system sing asi yauna military Oi fen samaga supna nifan bilaibak tagi laibada athingba thamle anasu lauthokre mamang chai ki December thada military maikede ki laibak asida develop tawwa military item listing ani samha ki list amasu release tawkre lagador be sahi listing ani kunmari ki December fawa ki manung laibak asida sajaba equipment chom yankai manga ki list amasu release tawwa laikre defense equipment jawna laibak asida sagador be defense equipment singa si english ani kuni thoi dagida kun manga fawa ki design tawgane lagador be sahi manga Tarit Fobagi Manunda Santran government domestic source tagi military equipment lupal lak mangarongi laigani source dagi military equipment lupa crore lak mangarongi laigani hauki basahi sing the Santran government ki maiki dagi domestic defense manufacturing ase khumang soksina paikat ba laigre mawang sahi ki method da defense sector da automatic route ki makhada EDI ki chang ase sada ne form pandagi humputra mari de hengat kre Malenggoina India asi meribak tegi defense ki equipment sing khwadagi hena lei lebak sing ki manungda amwari bane Stimate ki matungina Indian Armed Force na lak adoriba sahi manga ki manungda capital for equipment the US dollar billion sama kontra sating tawgadori
Central government ki maikadagi anova khongthang oina beri baktagi defense ki problem sing laibagi sang antaraga domestic defense manufacturer da hena support tawna da warep lawre lagadori ba sahi manga ki manung da defense ministry ki maikadagi defense manufacturing da US dollar billion kun maga ki turnover asi jawna da papandam thamle haire Bangladesh Prime Minister Hasina na US sanction kantem tawkre Bangladesh ki elite paramilitary force adogi mathakta sanction thambagi damba US Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina na ngarang kantem tawkre masong khongthang ado US ki tukasning basasat amani haikre RAV Forces Headquarters tapang thokwa Rapid Action Battalion RAV ki taragam nifan suba tingkat ki bagi thoramda Barsul adopwa ngang pada Prime Minister Hasina na lepaka si law enforcement agency singi Member sing bu karikumba makhui criminal ki thabak tawrabadi sarak pinanabagi ain sing lai aike Bangladesh ki elite paramilitary force ambo oriwa RAV amasung masigi hanagi amasung hausi ki member tarit po human rights abuse amasung abduction sing ki damak US Treasury Department na 2021 da sanction thamke militancy drugs piracy amasung terrorism laksan bagi elite force adu ki thabak punabakta maifa khraba matungta RA Big Matakta US sanctions singatu Hangwainingai evaluated amani ana asinana aiki ana Dhaka Tribune Pausen haiki US da furi kauda makut humjili abigidamak agangamba kaftana hatki law enforcement agency gi miwe amana biwe amabosu lambi da makauri metalaga hatki madugi damak law enforcement agency gi miwe singda sarak amata piki da ana sak asinana kodom bitin ki masidana na US na war criminal sing father of the nation Sheikh Mujibur Rahman Arkibasing Busang Sapam Bege. Aduga conviction fanglabak criminal sing da US citizen sing piba kitamak mana US potina saike. Miarva sing ma amasung war criminal sing adu Bangladesh da amuk tharaglava US da hanana tharak nanava US da hanana chithi iraba amasung hajarapa fawada karihimata taru kidre madugi mahutta maral mata yaudana RAV official kraki mathakta sanctions thamjilaki aina Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina na aike. Arwida content sing asigi marwai pau khara asi pau damjariba. Manipur local news YouTube channel amati Facebook page asidagi yengbiri pa pona mapada ka jari. Channel asida tumta kana badi subscribe to bitri bes na subscribe to bir moloina na. Like and share to copy guna puna makpo amakana thaga jari.